Ngai ku belai phi sa chi sen ka kerteng ke bathiang tam uji sukuris. Ke kubor ye ke ba ngan kren lada on penyeng ye ke temple. Lada on penyeng ye ke temple ke balai ha Jerusalem on jia ayu. Kene kalong ke jingkeli ke babon gi keli. Ngitip ha kepor menbarim ublai udang don kam ke temple ha Jerusalem. Bagi jait ben riu jiu na Israel kinyo ban mane yeu. Ke temple benengkong day ke temple usim Solomon. Lashna ha usnam kendai spa san punyo BC. Ya kene ke temple benengkong la penjat no da usim Nebukadnezar. Jong kehima Babylon ha usnam san spa prapanru BC. Ne shwa ukris. Ke temple ke baar pat kadai ke balatau da useru Babel. Herod bat kiwai bat laju tip yaka kum ke temple Herod. Kat kum ke kitab Ezra ya ke temple baar ublai ulakot ya Cyrus ban thau ya ke temple hausnam sanspa lai popra BC. Ngitip ba usim Cyrus umdai ubangai blai umane blai thau ha ke hima Persia. Handrai ublai ulkeren ha Cyrus kumne te ha kene ke senem ke benengkong usim Cyrus jong ke Persia kenang ban pendep ya ke ketin utrai daga syentur u Jeremia utrai ula penki ya ke mensin Cyrus usim Persia kat ban penlong ke jing penbena ha ke hima jong u baro kawai namar badon ki jiu ki basa hangta bat ban bu ya kata ha ke batho de ke baong kumne uong Cyrus usim Persia utrai ublai ki beneng ulai hanga ya ke hima ke pertai baro badula hukum yanga bantai ke ying yu ha Jerusalem ke bah Juda. Ngila ban syam na kitab Isra tonong benengkong hadu baar. Hang neng yo i ba ublai pendon kam yo usim Cyrus ban sya iki jiu badon ha ke hima jong u bandai pai sa Jerusalem Israel bantai pat ya ke temple ke baar na ka banta ke burom ublai. Kidon ru ke bom ngait ki jiu ki bakwa bantai lang ya kata ke temple ke baar ki balong tang ki nong shun jong ki jiu. Ayu ki jiu ki ong. Pimdai bat ngi bantai ya ke ying ublai jongi. Handrai ngi hi ngin ya tai ha utrai ublai ki Israel. Kumba usim Cyrus usim Persia ul hukum yangi. Kat kum kitab Isra Saul nong iwei dulai. Kumta ya kene ke temple ke baaru lepejat thiau ya ka da kisipai Roman apo kejing sensyar utitas ha kesenam nyopo edi kadau baro kolong baki jiu kum kajat benriu kimsum lekok ngu ya blai bat kisim kibala sensyar alor jongki kilong sibun na keleng keri ki hima ke porthai kawai hadin kawai kejing sensyar kalakelon kumta la sensyar ke hima Israel da ki babun kinong sensyar ke hima porthai. Hadin kejing penjot no ke temple ke baar haus nam nyopo edi ki Israel kimdon temple syu hadu menta. Kalalong kat kendai spa san pusan senam klem temple klem jingle niam syu. Bat hagatai ke jaka ke bajudan ke temple la penyang no da ke mosque jong ki Arab Muslim balatip kum ke Dome of Rock. Kamut baduna ar hajar senam mentagi jiu kim don temple syu ha Jerusalem. Kadau kolong banadu ulai pu ar edi ujisu uladap keren da ke baong. Pin amane ya ukpa halor una ulum lamne ha Jerusalem. Yonis Saul nong dekat ke baar kuwai. Kijiu kidai bantip ya kene. Kumta lada kijiu kin yok pat
ban penyeng ya ke tempel ke balai kamut ki ei kin poi ha ka bakut keny kane ka perthai. Ublay udang aipor ya ki briu ban ya kela ka bamut ban sngau tho ya ka ketin ublay ban pediang ya ka namar tang shu penyeng ya ke tempel balai dan por shu ba ubriu un kela bamut namar kanwan kajing mipat bat kajing rong no. Day naga daw apostol Paul ong ublay ule kumbom kmi yaki ayam kajing bom tip. Hanray menta hukum yaki briu keleng la keleng ban kela kabamut. Kam ki apostol khat nyo lai pho. Ki jiu kilakwa dik dik ban yo temple no kila dep pungkre menta nadong shedong kijing don kam hakaban shna ya ka temple ka balai ha Jerusalem. Ngitip ba kapor bat kabor kasyong haka keti jong blay tang kane kawai lada on penyeng no ya ka temple balai kan long kain kapor bakhat du kan sedang ka sitiyo bakhat du ban yo long nyopo tiyo la penkut halor ki briu jong me kabamut ki briu jong ka Israel Daniel kandai ar pusau kabamut an pengkut ya ki jiu ya ka jing bom tip na ithu ya umesaya kapor ka basitam hakaba ki jiu kin priang ya umesaya lamler lane anti mesaya ubadai ukris lamler kany bon hakane kapor ki bangai dro kin phaiden ki jiu kin sha pensitam sha penyap hadin bakilayo ban pendan kam tang lai snem siteng ya kata ka temple ka balai namar umrat klau un syong maupat hapo ke temple balai un le iyalade kum ublay ar Thessaloni aran lenong kot ke basau umrat klau hapo ke temple balai udai mu ukeng uta ujing ijli bapendo ujisu upen kan mau de baong namar kata anda pinyo i kata ke jing ijli bapendo balaong syapang jongka da Daniel unoi thulpa baka dayeng haka jaka bakhoj standing in the holy place of Jerusalem. Matthias ar pusau katsan Daniel kendai ar penyau. Kumta lada on penyeng ya ke temple balai he Jerusalem kan day shu kapor jong ke jing sup. Henry kapor jong ke jing kordit ba. Nabahang ta ke kordit ba kan long. Kat kaba 4 julong ne mendang long ke perthai. Hadu menta lemne kan long shu Matthias arpusau arpuwe day halor kene kenong rim ba ublay sha shu yaki jiu Israel ban yo shna temple shu duna ar hajar senam menta namar ke temple bakhadu yaki jiu an pendan kam do umrat klau shu naka benta ke buram ublay kum uman barim ublay dan kam temple shu hanray uong kinong mane blay bashisha kin yamane ya ukpa haka mensim bat haka bashisha naba ukpa uat yakum kita ban mane ya ublay ulong mensim te kadai yaki ba mane ya ban mane haka mensim bat haka bashisha yonis saw arpulai arpusau nakabenta ke buram jong ublay amen.